بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال مسلمانا بزمان إمام حنيفي دا لكوفة زلام كبو زمان خود قاشي حضرت عثمان دا درشت كر، حقارت حضرت عثمان دکر، دا ایماد حقیوی دا خبر دا دچو جواتا دگو حاشا حضرت عثمان دین درکت نه مسلمانا ایماناوی تنیا، یعنی خبر زیده خود گوتن و خبر نباشت حق حضرت عثمان داد گوتن. وجد بینک انسان هات نبا امام حنیفی قولا الفلان محل ازلام كيا اهل جماعت جي مسلمان جي ديندار جي فقط سرقيد حقيق حضرت عثمان دا خبره نباشت بجي حاشاش حضرت عثمان رد بيش دين در كتيا نا مسلمانا، يعني امبي عاجز دبن سرقلي او هناك تارتشميش دبن. دبي امام حنيفي قوم ببنا مالاوي، دبي چونا مالاوي ديري خستن وقت میرک امام حنیفی المالا خودید کیفاوی زعفات وسیدات بخیراتی سر چعوارهاتی تشرف داما ام بهاتنا تا کیف خوش بون زعف کیفاوی هات. وجد به امام حنیفی پشتی گو درباسی هندرو بو جمیرک رگوت گولا ما بهیستی کچکت هیا ایمجی خورتک المحلا ما هیا تخوازه گو بکچکات را بزوجه وجه ام هاتنا ودري قوم كشكاتا بخوازن واف خورجي خورتكي زعف قنجة زعف باشا يا قشقلية انسانك تميزة فقط قصورك ويتني هيا ميرك قويا امام قو ما دوي عصر دا دوي زماني دا ايقو قصوري واتننا هنا، يعني كسي بي قصور هيا هر كس كي قصورك وهيا يتركي برا باش بي برا قنج بي ونملي اولان اوا قلنا أنا هيج أسكفيلي ويما زعف قنجة قصورك ويها زوج اشترى بجم قلت قبول بك أم تخوازن كشكاتا جيرا بخوازن قلما قصوراوي تشيا قولا قصوراوي نمسلمانا إيماناوي تنا، يعني نمسلمانا دينك ديدا قو تفي قصوراوي قبول بك تقصوري تننا دبي ميرك معديوي خرابو گویا امام گو خودش ترازی گو ما تنزانه کچکه مسلمانا لانسان کافر ناینا مهرا والف چه نابه تچاوات تکلیفه که حالو المتکه از انسانه که دیندارم از انسانه که مسلمانم، يعني نعيبت هاتي سجل كامن وت كچامن جيكي كافر رتخوازي. دبي امام حنيفي گو پکی گوت قیمه خوب زاوای کافر نه تدبیجه ولا اوینا کافر از کچا خوناد میده و تشخور حقارت بینه گذات مسر جلکاتا پکی فخری کائنات حضرت محمد صلی الله علیه وسلم کچا خونده حضرت عثمان او کچاوی رحمت کر پیغمبر ما کچا خوی دیجی نده حضرت عثمان و دبی پشتی ویجی رحمت کر پیغمبر ما گوگو کچکم دیها بانا ازی ویجی دم حضرت عثمان یکی وکا حضرت عثمان گو عشر مبشره هیل دنیای مزگینیا جنت جرهاتیا تچاوا دقارشوی دا زمان خود رشت که تشخو فیت ناکه قی پیغمبر وقتی کچا خدای دا بکافرتی دای دا نجبو گو مسلمان بو حضرت عثمان حیاوی هو قاسی زیده بو حضرت عثمان زاوای پیغمبر بو خلیفه سیا بو تچاواد حقیوی دا ایلاری گری خبر ده تنزانه گود حق صحابیه دا تبشتغلی و ایماناتا چه خدا عز وجل قرآن عظیم الشان دا دو محمد رسول الله دو حضرت محمد پیغمبر خدا والذین معه او انسان گو پیغمبرنا حوال پیغمبرن صحابی پیغمبرن اشداء على الكفار رحماء بينهم دا قارش کفر دا شدت لینا گری آدم ناویجن ناروین اما دا ارا خود مرحمت لینا شفقت لینا
يعني اوانا صحابي پیغمبرن گلی مسلمانا صحابي كينا او انسان گو پیغمبر دیتنا و ايگو ويا مثلا حافظ بيا وكا مكتوم مؤذن پیغمبر ما يا پیغمبر واديتيا ولسر ايمان مرنا وقت انسان كيولو بي جيرته گوتن صحابي حوال يعني اوانا حوال پیغمبر بون ايگو پیغمبر ديت بون ايگو پیغمبر واديت بو ولسر ايمان جي رحمت كربون جوارته گوتن صحابي اشتا خدا عز وجل ده حقي وإنسانا ده هوقاسي وصفه واد دي دبي رضي الله عنهم ورضوا عن دبي اواناش خدا راضي بون و خدا جوا راضي بون يعني هم خدا جوا راضي بويا وهم اوجي وش خدا راضي بن چونكو خدا عز وجل رجع قيامته ومكافات مظن ده وإنسانا وجا امام ابو حنيفه دبيت شخوفيت ناكت تحقي حضرت عثمان دا خبري نخوش تبيجي خبري نباش تبيجي تدبي ولا نا مسلمانا انسانا كي نا مسلمان بي پیغمبر كچا خود دي دا وجد بي ميري كشي تي سريوي دبي يا امام از رجات كم يعني از قصورا من عفو بك از توبكم از پوشمان بم جارك دي زمان مد حقيق حضرت عثمان دا هاو خبرك نباشت بيجي مالات آوا خودش ترازي بي تهشه ماني سري من جولو انسان مسلمان وقتی گو نصیحت که المسلمان برای خوب که گرک خوشک جره بیجی بسری بخی پی بده فهم کرن گرک انسان نصیحت لف بکه اما گرک هفدی نهت کنه جول خدا عز وجل ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة دبي انسان دعوتي بار يا خدا بكا بوعظ خوش بقوتن حكمت لي يعني نبي ولا تفاسقي تظالمي تخرابي يعني قركت النولج انسان ربجي تببرا تمسلماني ناويت احمدا ناويت محمدا ناويت عليا تدريا شاشتي ورا جويري وغرا ورا ريا حقيه ورا ريا باشيه قرك انسان زمان خوش برای خوی مسلمان اقناع بکی وقتی تمیزنه امام ابو حنیفه وقتی چه مالاوی تبینه چقاب اسلوبه که گو او انسان جه فهم بکی دبیت قیزا خو ناده انسان کافر و چما پیغمبر خوده قیزا خوده انسان کافر يعني حضرت عثمان ذنورينا يعني خودية دنورايا بدقي زي پیغمبر مرا صلى الله عليه وسلم را زوجيا انسانا كي وكا حضرت عثمان تشاوات حقيوي دا في حقارتت كي تفي خرابيت بيجي تفي نباشيت بيجي حضرت عثمان اوقاسي خزمج اسلامي ركريا دبي وقتي جو هاتيه مدينه معلومه وكا فيغا مسلخ تنبو وكا فيغا آف تنبو يعني انسان اهل مدينه شخورا دچالا دا آف biriktirmişt kirin ava barane جوی آف فایدلن میشتبون مهاجر وقتی گوش مکه هجرت مدینه کرن يعني نه مالی وهبو نه خانی وهبو چونکی مال و ملکه خو حمل مکه اشتبون هاتنا مدینه تی امکان واتنبو آف تنبو گوش چالکش خورا بینن وجد بيكي يهودي آف فروت حق فروت مسلمانا چوش خورا مسينا قافت كري پريوا تنبو بكرن پیغمبر ما صلى الله عليه وسلم گو کی و چاله بکره بیرا قلی بکره خدا عز وجل و مکافاتك مظن دیه دا وجد به حضرت عثمان چو گوت ای یهودی گو ماتوه چاله نافروشه میره گو مازه چما فروشم از مسینا آوید فروشم يعني كا يك مسينا آوه بفروشه پره خلاص دبن گو مازه چما خوش کاراوه محروم کم دبي حضرت عثمان قلت يدا وحيرة ورا مبنى ارتاقي هفدي ازي پركي باش دمتا وازوتا مبنى ارتاقي چالي ايگو پكي امي آواوي چاوالا واكن ايگو روجا كجمرا و روجا كشترا يعني
گو روژه که ازل بربم بیم چه فروت جمرا و روژه که تل بربا بیت چه فروت شترا ای یهودی گولا باشه گو هم ازش خورا پرا قزنج کم توپلی پرا کوی دسته من و هم جزش خورا روژه که آواوی جی فروشم خیرا خوده دبی نیوه فروت حضرت عثمان و جا روژه گو روژه ای یهودی بو مسلمان ندهاتن جنت کرین گود بو روژه دی حضرت عثمان دگو بدوا به چی جواره آو لازمش خورا ببن ای یهودی هات گوتا حضرت عثمان گوتا از خاپاندم یعنی تد روژه خود بدوات ده هر کس تشتت کری روژه همیجی کس نایه یعنی تم خاپاند حضرت عثمان گو نا گوم نیوه پرا ندا بوتا گو اره گو اره نیوه دیجی دمتا برا چال تاویان بی ای یهودی مجبور ما چکر چالا خواه نیوه دیجی فروت حضرت عثمان او چال کر سبیل کر صدقه جاریه گوتا مسلمانا گو برا اف جوار بی ارتق برج مسلمانا ربی کیش بی آوه وخوی برا خیرا دیو باویم بی یعنی انسان کی حالو زور درومه ده حوقاسی خدمت اویج اسلام را چه بویا او یک اورنک کما بحث کر وقتی هم بخوازن گلک اورنک حق حضرت عثمان دهنا حضرت عثمان گلک خدمت اسلام را کریا اتچاوا بحثا وی انسانیت که چونکو انسان مسلمان گرک بحثا پیشی خود دائما بقنجیب که دائما بحث واب باشیب که تشتی وای باش بیجی پیغمبر ما صلی الله علیه وسلم دبی سبا مریا ازیت ده ساغا یعنی انسان خراب جیب داهی وقتی گومر گرک یک هاو بحثاوی بکی چونکو ای ساغ پر حسز دبن پیغمبر ما صلی الله علیه وسلم دبی سبا مریا نکن بحثا مدیا نکن اگر اهل جنت بن ونه گناهکار بن یعنی اون دبیر انسان کی خراب بو حلبو کلبا خودی انسان کی قنج خودی و عفو کری و کتی جنت وقت دنیا سبای بکی تی پی جزا کرن وقت اهل جهنمه بجی گوتی گهای حقی خوازات او انسان چوی جهنمه گهای حقی خوا نحوجه گوت بحثایی بکی بجبرلو گرک ام دائما جسلف صالحین ای پیشیا خورا ام دائما قنجی و ذکر بکن ام باشی و ذکر بکن ام واشخورا بخنا اورنک ام حیاتا و شخورا بخنا اورنک و ام عبرتش حیاتا و بگرن و ذلك لجی گرک کسن لک انسان مسلمان زمان خود قارش صحابیه دا دریج نکی مگو چه خدا عز وجل دبی او انسان گو پیغمبرنا گو صحابینا لسر کافر شدت لینا اما دا ارا خدا مرحمت لینا و شفقت لینا و دا آیتا دی دا جی خدا عز وجل دبی خدا عز وجل جوا راضی بو او جیش خدا راضی بن یعنی خدا عز وجل و مکافاتک مزن و دیوا جلو صحابیه داهید ارا خدا او صحابیه گو مسلمان ببون یعنی دا اول اسلام دا مسلمان ببون قیمتک کی زیده دانوا چونکه وا مسلمان زحف ازید دیت بو به زمان حضرت عمر دا به خباب بن ارد الجوات حضرت عمر بو حضرت عمر گوتا خباب گویا خباب کهنه کی بحثا زمان مکه بکا به مسلمانا چه ازید دید چه تنگای دید که بحثا و بکا برا انسان الدورا مجی حس بکن برا هر گوه و به اب مسلمانتین نقول قرول مشبو یعنی زور قرول مشبو مسلمانا زحف ازید دید یعنی که جوار هنه کی وعظ و نصیحتا بکا دبی خباب گویا عمر گو نحو جای نصیحتا یا دبی کلاسه خو هلدا و پشتا خو زیوراند دبی هاستوی پشتاوی خویاد کرن دبی چونکو خباب وقتی گو مسلمان بو یعنی خودیوی دمرجی بو خباب جی دمرجی تیت کر وقتی خودیوی پی حسیا ایگو البالت شغلی وقتی پی حسیا گو خباب مسلمان بویا
دبي هاتت كانا دمر دبي خباب جي او دمر حلان تكرنا شور تكرنا تشت دبي جيرا قود قويا خباب تشتك هاتيا قوه من ما راستا قو ما تشيا قولا هاتيا قوه من قود بيولا خباب مسلمان بويا دبي جيرا قولا راستا بجي دبي خوديوي راشتا وي شيشا بزوت ودبي ولو لاشيوي داغ دا لاشيوي داغ دا دبي حتى قو او دمر لاشيوي دا جمدي سرند راكر بجي خباب پشتا خوشانی و انسانات ده دبي هل پشتا ميزنن يعني وعزا و اوا دبي هاستوي پشتاوي خويات کرن بجي مسلمانا يعني إلك مسلمانا جبو في إسلامي قلكي أزياد قلكي سقنتي كشانا قلك أم قدر قيمته وزانبن قلك خزمتا واقهاي إسلامي ريج مرة فكرنا بيشياما فكرنا أقر فيقا أم درحاتي دبن بخيرا وايا بجي خدي عز وجل جوار عزيبي السلافي خو جوار دشينم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.